Chinga kitogendrete assistant chief umuya bwe location ya Nyamasibi iyo gotoka ase ebunge Nyalibali Masabe county ya Kisii. Douglas Osano obondi nigachaka mirimo rero lituko gose ase njira bene mega iyo gotianirwa na kubekirwa egutwa ase egeti kya Nyanturago gukwana magega yo kubekerwa egutwa na gochaka mirimo iganyarukaba gakuburia bamenyi bechi nseme chikumabwatesia eliko nyarukoba abugakwana na abakoreri obuya ingana nyakoba gigosegetwa amo nomo ACC we sub county ya Nyamasibi Umusobati Teresa Murimi. Minto agokire omwati kombazi moyo woyo agokire mutera sobonge sama skani tugate na inwe ibona rolenga turamo inwe na ndiga tuwenga toka kore aso moja tunatoa kredit toa kore kurumaya na ndiko sabana mpwete skuru wa mutwe na ndoro beito esia alingi mari wa digete na toka ngeke tuwesu mutwe tiko kwa na mange iko tashukuru wale watu wamenisupport mpaka sherehe imefika mahali imefika. Wale wote niwashukuru, timu ya Karoka na wote niwashukuru sana na Mungu awabariki. Ninakupea hawa wananchi ambao uko nayo, the community, tafadhali shikilia, fanya kazi na wamekufurahia leo. Siku yenye pia utatoka, utakuwa una retire, unatoka utakuja kufanya sherehe hii. Nataka ukuje na pia wako wamefurahi hivyo, wanasema uchi alituhudumia vizuri, alituongoza vizuri, kulikuwa na amani, kulikuwa na maendeleo, kulikuwa na umoja hapa Nyanturago kwa sababu ya leadership yako. Hiyo ndio kitu ambayo ukae nao karibu kabisa, watakusaidia. Lakini usipoenda karibu pia, hao ndio tena wanaweza, hao ndio wamekuweka hapa na pia hao ndio wanaweza kutoa. So uwaeke, ufanye kazi nao karibu sana.